Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. And Koma Sabria Woshami, Too Much GH, Yefidi Cassie, and so. A case capa, enemy, Nagano, Halajume dear, and a bre, as so same day, ever soon. Mona wants to swallow war a year few drama so. Who I drink before and see me a one, was wet me a day about abetu a year a jana, ebusia form. And that day video be about the Timo a woman a so. Na video ni muno utimi hunu say rantil wild to say like so young and energetic men and as a boys I just say womujina ensumu wo will you to say we don't butun so ni mu ankasa a obi any one no matches wodane nani ehwe nachi na ye hu say so for panyin according to a year video no nipa na wogina chira wo sha atade white yet wo ye anabra based prophet and din edi onyeze Jesus and din enono na ebusuafo wogina emamu ayi echi na ne wayi sika 50 ye naira yibi na ne wo ye the world spread e wo emrante wayi anase emamu ayi eso na enye no nko sofo anase ye papa wogina echi na o sha atade no asafo awoda no ye Children of Light Anointing Ministry wo just wunya boni din ye onyeze Jesus am wo be hu ni mfonyi wo Facebook ene Google baby a wo be hu no wo ehono na chese wode emamu ayi akwakwa gina enso ano na according to video no memu ano so no they are suspect and say it is alleged say one mom Yahoo boys e kan Yahoo boys a wo ni Nigeria for kan Yahoo boys a wo ni na Ghana hanom de beka say bi o me scammers and say sakawa boys sana yeso so ye pa ye nsem no efam na just wo mu gina enso mu na wo mu di nso ni edware wo mu tu nso ni gu wo mu e na papa yi ana so sofo yi ye onyeze Jesus yi ensusu ehye na tag fitam ejina wo machi eyi sika bondo ene just wo to edigu wo mu so ene oduru wachi anu ato de egu so oduru wachi anu ato de egu so na nya se bia nipa no nkwa na wo to gu wo mu so na wo to nsusu edigu nso no nsusu eni ede ekanwam na nsem a just wo kana se o hye wo mu eden se de be ya woman so ebetimi ayede enye sika na chese eye incantation ya beka ne sa say o incante ede egu eye womo eso anase wo chante ede egu womo so se de be ya womo so betimi edi ye womo benye sika na womo so etimi di abo womo bra se de se na efata na ebusuafo wenye de dikan ya ye hunu se young people ejina nsuo last time ye nyamu video bi ba bonten na just yeah boys be and I say young men ejina nsuo ano na womo enu womo de ono omu na atuska no edigu nsuo ni emu na we de womo butu nsuo ni na papa ni din edi onyeze Jesus it is alleged say oye sofo and so oye prophet ewo Anambra state wo no ejina wo me churches wo no so ebo womo ehye womo din ewo ensuo ni all in the name of sika womo epa enuti no pese womo so ediye ewo asasi eso na ebusuafo wo me hwe video no ebra na ye ba ye beto aso kanya gbara nni na afa ndị a ka ego subo ozugbo na ekele ọlụ eke enekwana ha na-azụ na anọ live video ekele ọlụ eke ọ bụrụ na a na-enye agbala ọ na-enye ba ọ bụrụ na a na-enye agbala ego a na-abịa ka nni na aka na-ekele ọlụ eke mmụọ lụwoke ọlụ olioke aja agbala na-enye anyị ana m ebi unu ike taa n'afa nke nna na-ebunye unu ike taa n'afa nke nwa na-ebunye unu ike taa n'afa nke nwa nsọ binye anakwana na binye ozugbo ka nwoke binye Timotu aka star isi ebinye
ajo mono ni no to ka sai je bi ife ni na eni bele ni benata ka obi ni na abusia we dia wa wani etuemu bi esi wani tuemu a anasa wo sesima ye ni enyawo wahun bi wahun de ekoso nti se eye ememu no na ayira wo mo kwan se wo mo ehunu de wo mo eye wo mo de wo mabrabo eye na wo mo ede wo mo akwakwo wura yahu mu a enti wo papa na se ye sofo because edin na eba ye no mo so wo ye sofo enti wo sofo no nso so na wo maba wo nchen se wo mo pesika na emoa no won so no wo be lead wo mo astray sana ene na asembe ya na nchekire ben na wo de emma wo church members anasa wo mo a wo da wo mo anu a wo kire wo mo ye nyame asem no because as a prophet dey na say it means say ye nyame asem no na wo didi eye dwuma na no na maga na fododo na edwen ho a wo mo entiase se de ebru eno no se nkwada mpo ya de na empanifo mom so de wo mo agi mo ehye mo kena entimi ntia wo mo ma wo mo hunu se ade we de enye ade we de emboa wa brabo ade we de nya de se betimi wo akọ eye awiyepa nanso emom wo mo mom etimi boa wo mo eka wo mo ho ema wo mo edi wo mo dwuma no dodo na edi ya ewo ensem no ehum na no na ebi no mo so eka se de se de ahoche na kwa duru obetimi aye bia wodi benya wo ho enko a ede ene wo betimi aye we se wo mu nku nipa nkwa na ensuo mu keke ene wo mu butuo aye di sika na egu omu so free sika dia mo de se we de nkomo nye eye emfumsuo ebia ewo eho na ebusuafo wo tie comment a eba na wo share video na woni wo mo ebe ya adwen wo that side na say na wo so adwen esi efa echewo say so for penny as a prophet ababetu just say because the didn't buy no omo the prophet anabra based prophet and omo de kan na obi o we prophet na wo disa eye djuma we na say wo memu aba wo nchen for eye help na mo a wo mo epene ye say wo mo benya sika na wo so abo wo mo no de wo makogina nsu ano ama mo putum aye incantation e de agu wo mo so no eye ne kwan so a eno no ana for the ncha wo fa ensemi hu no ebra e wo too much gh comment section ebiem enso so like videos na share e wo all the social media platform so obetimi so afollow yen e wo ye IG page and your Twitter page so @tumaggh_ Facebook @tumaggh na ebusia for me di esien me di e de ekua sika padasene me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me kam woni ehwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire too much gh. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.